Sanibonani, siyanibingelela into Fastworth TV le sesiphinde sabuya another update ngomsebenzi omuhle owenziwa amaciko amaskandi lapha ku-online. Siyakhumbula ukuthi-ke 27 September 2025 insizwa laphana uSaliwa wakhipha i-album ethi Amalandi Amathathu. I-album le eyahlabahlosa kakhulu, sayibona ivela lapha ku-Spotify ngamanani athize. Ku-YouTube abantu-ke bayidlala kakhulu. So siyazi ukuthi i-streaming yalonyaka ihamba ngendlela ayifani neminye iminyaka. Ngithanda ukuncoma nje ukuthi amaciko akithi akwazi ukuthi mekhipha umsebenzi abantu bo-stream ngale ndlela. Njengamanje i-album kaSaliwa laphana ku-YouTube ibisahleli ku-5,397,411 wama-views and isazokhawunta liqhubeke. Okuyinto-ke le namanje engisayibonga kakhulu, ngiyayincoma, ngiyayitusa ukuthi iqhubeke nabanye abafowethu nezinye iy'ntwana zakwethu zilithole ithuba leli ukuthi abantu bedlale umculo wabo kanje, njengoba kwazi ukuthi umculo wabo sewusebenza online kakhulu. If abaqashwanga ilapho kumele bezame khona. Singakhohlwa ukuthi yena uSaliwa bengayedwa-ke osanda kukhipha-ke omunye ukhiphile insizwa lapho kwaceza umzukulu. I-album yakhe ethi ngifuna izinto zami yona-ke isiyenze umlando omkhulu, sihlanganise more than 10,396,700 wama-views. Okuwumlando-ke osegameni lakhe cause angazi ukuthi cause last year ngeyi-21 zika-November kade kuphuma i-album kaKhuzani ethi Angidlali Ney'ngane. Angazi ukuthi yenza iy'namba ey'ngakanani around that time, angikho sure ukuthi after 10 days ayisikanjani. Kodwa umzukulu either way uzibeke endaweni esemlandweni, umlando omusha lo, either umlando omusha osegameni lakhe or umlando omusha sha kumaskandi ukuthi kuyaqala. So ukuthi si-confirm ukuthi uye kuphela owenza ama-views amangaka ngesi sikhathi angikho sure, but ngiyathanda ukubhiliva ukuthi if akusiyena u-number 2 ngoba ama-views amangaka asikaze siwabone kumaskandi, siyawaqala nje ukuwabona. And futhi last year sasingakhawunti ngalendlela esikhawunta ngayo ama-views kulo nyaka, noma ngathiwa lawo ma-views sawabona lawo, kodwa akubanga into eyagqama kakhulu njengoba sesikhuluma ngayo esikhathini samanje. Kodwa-ke engizama ukuveza ukuthi yena umzukulu i-album yakhe isiya ku-11 million nge-10 days and a half, cause uma uyi-check-a lapha into 10 days ago, it means usuka namhlanje abakalibali but ama-views ayabala. Le album-ke isasele-ke amaviki at least awu-2 in a couple of days, so that izohlanganisa inyanga i-30 days. EkaSaliwa isihlanganisile i-30 days, so ekamzukulu khani ihlanganisa u-11 days, i-day 11. Nani nayibonela ukuthi yenza hle kakhulu. Izolala namhlanje futhi-ke isidlulile la ku-10.5 million cause ilokhu yenze umlando waya laphana online. Ezinye zey'ngoma laphana ey'phusha kakhulu yizo lezi ey'fana no-Firefighter, amamiliyoni nje ambalwa eniwabonayo laphana. Enye futhi ingoma ezohlanganisa imiliyoni kudala kube uSaliwa kanjalo, same thing. uSaliwa iy'ngoma zakhe ziyasondela. uSaliwa naye usebenze kakhulu compare imisebenzi yakhe le agcine ukuyenza, naye lo msebenzi emihle ade yenza phambilini, but this year naye uthe ukufaka umfutho. Abantu bathe ukufaka umfutho uma bedlala umculo wakhe. Kuyababhusta-ke abaculi lokho bakithi, kuyabasiza kakhulu, kuyabasebenzela. Ama-revenue abawenzayo nawo umsebenzi wabo uba ngconywana, kukhona abakutholayo bebone nabo ukuthi bayacosha lapha nodiki ukuze bekwazi ukuthi behlanganise izinto abafuna ukuy'hlanganisa empilweni, cause abanye bethu abaye emcimbini, yabona nje sicela nje ngokubathanda kude. The best thing ongayenza ukuthi u-stream music wabo, yona ndlela yokuba-support-a enhle kakhulu. Banabantu abasebenza nabo, baya-travel-a, baney'moto abantu, yonke lento idinga imali enjengemali. Ngapha baku-entertain-a, umculo wabo udlala each and every time. So into nje ongayenza nje encane ukuthi at least uba-stream-e
ubuke nama-advert yabo into enjengalezo, so that nabo bezobhusteka nawe ube u-enjoy i-entertainment abakunika yona. Bekuyilokho nje kulama-album awu-2 asanda kuphuma, amanye ayeza-ke asazophuma ama-album, abanye bakhiphe ama-EP ama-EP hlezi-ke ama-calculations akhona evela-ke nako-Twitter bayakuveza lokho, kodwa ama-album kumele sibe deep, sithi ukubuka kancane sijule ukuthi ena into ethize ihamba kanjani. So bekuyilokho abantu bazoqhubeka-ke bedlale-ke beba-stream-ke benze yonke into kuzoba zonke iy'ndawo ey'fanele. Thina la kwi-Into First bethu siyanxusa nje ukuthi abantu abaqhubeke bey'misela bengadikibali, bengakhathali nanoma ngasiphi isikhathi. Umculo wethu siyawudinga ukuwubona laphana kulezi ndawo lezi okubonakala ukuthi ayifinyeleli kahle, sebeyangena nako-Metro nakwezinye iy'teshi bayafika futhi nakuma-SABC nako-SuperSport, kodwa sisadinga more ukuthi be-achieve. Amathuba wona avulelekile kodwa asaya kubantu ababodwa kakhulu, iyona-ke i-worry-ke leyo umuntu anayo. Kuhle ukuthi ivuleleke, bengagcini abantu ukuduma kuphi ko-TikTok nako-Facebook, yabona. Sifuna ukubabona lezi zindawo lezi ey'balulekile, beyokwenza ama-interview, beyochaza kabanzi ngomlando wabo ukuthi umculo lo awenzile umuntu usukaphi nawo waqala kuphi, izinto ey'njengalezo. Kodwa-ke sizoyibamba lapho-ke ividiyo okwanamhlanje bese udibana ngokuzayo sesizokhuluma-ke ngezinye izinto ezenzeka khona la kwi-Into First TV. Nisale kahle.